Pak bagian saya lagu kepir kan. Di baring payah tu benranis ser gula. Hai tu lagu maturun kalah gula. Ya cek lagu India bi gula melorani ser. Ya le. Yang pula kena Salman kan kau. Ya kan kita kebeler kan muak-muak kan le tepuk bi impian kayak gitu. Genteng kan benih genteng lokal gula ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية. أما بعد. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru sehadir kesempatan semakin nyuun saporah dan kula tak bisa nyebut asma agung ajunan tung situng karena terbatas pangauning badan kaula, namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngorangi takdim dan hormat dek sedaja seampun alingki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, utamaipun Kepala Desa Teja Timur beserta seluruh jajaran baik di tingkat caleg atau apel sehadir tanpa terkecuali. Tak kalem senyepoi dusun Sarabunan, Sahibul Manzil wa Sahibul Dakwah, Kak Dinto, Bapak Junaidi atau Pak Roni sekeluarga. Saya kesempatan mangken abda aki haul setahun epon dari wafata Bapak Matrawi bin Miski. Saya juga egandeng kelaban acara maulid. Ben seteja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat de ajunan seteja peten kaula amul jaaki ben peten kaula yakin ajunan seteja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah kesempatan semangkin takdir apolong alingki asareng dalam kabadaan sehat. Langkong-langkong apolong kaula ajunan saat semangkin ala kotoat buka manter kau leben ajunan tak cuma apolong itunya, tapi sampai ke akhirat kau leben ajunan pakun epapolong dalam keadaan kenging ridho ipun Allah. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam nyerek aturaki de ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban salawat ben salam kak ditomu ke manter tetilan jalan. Kaula ben ajunan sehadir saat semakin epektah bi Nabi Muhammad kalaban syafaat, sehingga kalaban syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan tak kira nyeting dek kapan saapoi neraka manter sakak dinto bedena. Amin Allahumma. Para rabu sesangat beten kaula amul jaaki makin ni ke acara dua gandeng teti situng. Sepertama acara haul, nomor dua acara maulid. Haul kak dinto maknana telok para rabu. Haul ni kebeda makna tempat nyimpang atau ihalah. Kak dinto sesuai kalaban dikir sebiasa bi kaula anjunan imaus la haulah wala quwwata illa billah. La haula, la haula, tak ada tempat nyimpang, tak ada kenangan buruh dari maksiat.
wala quwwata bentada kekuatan ala kotoat illa billah kecuali etolongi bi Gusti Allah. Haulah nang kalimat la haula wala quwata nika bermakna ihalah otabah kendengan nyimpang, kendengan buruh, kendengan ngale. Bada haul ni kesu nomor 2 makna tempat sekitar. Haul tapi maknanya tempat sekitar. Kak itu sesuai jawaban Allah dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Haul nang kalimat haulah nang ayat kak itu maknanya tempat sekitar. Jadi saya ada kifur kenangan ngale, kenangan nyimpang, kenangan buruh. Si nomor 2 ni ke haul makna tempat sekitar. Si nomor 2 haul ni ke makna sapoteran otabe satahun. Ni ke saya maksud nang bab zakat mun bade orang tece temur andi emas depak sani soben depak sahaul. Napa sahaul ni kah? Sapoteran. Jadi dari Januari depak ke Januari boleh. Dari Muharram depak ke Muharram boleh. Le sapoteran ni kenyaman haul. Jadi haul ni ka makna telok, makna tempat nyimpang, makna kenangan sekitar, sapoteran otabe satahun. Le saya yang kui bi acara haul ni kah? Haul saya makna sapoteran. Saya kenging setahun. Jadi kapan kenging setahun ni berarti 1 haul. Mun sesete kenging 2 tahun berarti haul yang ke-2. Mun sesete kenging 10 tahun berarti haul yang ke-10. King ETC Timur ni kalau tak ruwet pokong ring mati maki oleh sebitak tahun haul. Kan ki kan? Oleh 100 tahun pokong mun sete haul. Oleh berempat tak penting, sepenting haul. Lo napa cek ni cuma beda kan sepenting esse. Thank you kak. Lepas tanya aki karajin nampi ni penting beda na apa esse na? Esse na. Wah kok. Letang kilo make beda na lamiri mun esse na la yamutu wala yahya. Tidak bermutu banyak biaya. Cocok keh kok. Siapa jawab cocok keh je. Jadi haul ben kanjing nikah beda hadis haul nikah. Haul nikah beda hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru qatla Uhudin kulla haulin. Kanjing Nabi setiap oleh setahun entar ke kuburan syuhada Uhud. Jadi setiap setahun Nabi Muhammad entar fa idza laqahum bisya'bi irtafa'a sawtahu faqala salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Nabi Muhammad setiap setahun sekalian entar ke gunung Uhud para rabu. Karena syuhada Uhud ni kan kubur kiting syuhada Uhud. Ajunan mun depak ke Mekah gunung Uhud seteki sekira-kira 7 kilo nika ibu bener-bener kuburan seepakar kasa orang-orang sesete ketika syuhada Uhud perang Uhud sete ko pergi kasah. Kanjeng Nabi setiap setahun kulla haulin setiap setahun entar. Fa idza laqahum bisya'bi sampun ada pak ke Syi'ib ni ke tempat kuburan di ke ekorong kanjeng Nabi irtafa sawtahu kanjeng Nabi pah matek suarana. Kuat pun kanjeng Nabi salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salamun alaikum samoga sampian kapi bi Allah salamet. Syuhada Uhud nikah tuan kanjeng Nabi. Syuhada Uhud kanjeng Nabi semoga sampian selamat bima sabartum kalaban sabar sampian kapi memperjuangkan agama Allah fa ni'ma uqbaddar. Maka swarga ni kebalisan dari Allah sakus bagus sebalisan nikah swarga. Dari hadis nikah bisa ipodut kesimpulan kanjing Nabi setiap setahun sekalian adua aki orang se. Kula tanya mungkin le setahun nikah pah dua aki bi tuan rumah. Norok kanjing Nabi napa tak noroknya mana? Norok kanjing Nabi setahun sekalian entar dek ke syuhada Uhud pas adua aki. Makana kula benajunan setiap oleh setahun orang seteni kebi orang Madura pas dua aki. Oleh 2 tahun haul yang kedua. Oleh 3 kali nah saya ibu are. An apa mi nyame saya ibu are? Mak le pangki cek ni ke acara seera Jaidin Budin nah pas nyame saya ibu are. Saya ibu are ini kalau cukup 3 tahun kurang sebitek 5 are. Saya ibu are. Jadi saya ibu are ini kalau aku tu cukup
Cak ni haul yang ketiga keng mak tak pada ben setahun 2 tahun pahenya me saya buare. Keng tor kadang bede orang cek panakit tah. Mun tak pas oleh saya buare pah tak ndak. Bede ni ngeceng-ngeceng ke compok ni. Aja ngonceng. Acara saya buare nah hari Kamis. Acara nah mangkin nikah tepat hari Ahad rekena. Hari Ahad kule si bisa hari Kamis beri. Wah lo ndak sapora kiai. Lo depa. Ada apa mun lo depa? Lopot. Ya cangkule pala tak depa ya lopot. Bah. Leben ni anu ni ke bekto aduh. Bekto na ni ke maksud tak. Pada kita depa kan lopot. Coba pada depa. Bada selonda. Bada boleh terlempas hari holaan minggu kulis bisa arpu ya dek nikah terlempas kiai baru ya kok. Bada. Mun tak kena are nah. Lo depa lopot. Bi guna pai tanya aking kan kak. Mun sampian nikah andi anak yokom bekto na ikirim Ahad. Kemis lai kirim ke ade. Kira-kira sampian anak seilmu koman jen bunga apa jen susah. Ki jen bunga kecek dengan kita bejene kirim mulai kirim kade pada yang mati nih kakak benih bekto nih kirim mulai kirim kade nih kebenih jen tak sampurna cung sayan kau seni ke kiai kita tiga korong kiai andi onjengan detung guna ada ami hayhui mun pas saya buare nyari pas kule sekosong bila nemu kule bekto kosong tepak ka saya buare nepas dia apa mun pas tak beda ya lopot kapion jangan yang jak gula beniking teroyon je ngak keng gula kan kutu madepak si bener thank you kak mon gula ni kata ruwet kesukaan orang seneng kesukaan ngonceng ya tuh orang ngonceng pala tak seneng ya masa tak yonceng aku gula kaki aku tak niser kak mau tak yonceng ngak makin ni kamu kira kujok bencau ujak di batu ampar pada rabu di tempat pakong kata ni kau paburu na mobil kadin kencang haram eban itu kebunter gitu kojok dikasakan tu kojok pun cowok yang ngejok aja magi jauh pong tempo na beda ngunceng polan rik beri ngadak ngunceng kula ngangaan kita tu Allahumma sholli ala Muhammad nikah haulnya berarti haul nikah oleh 1 tahun dari orang ampun sete kula benajunan mun sete pandai 1 tahun nikah nyaman haul pon nomor 2 maulid. Nah apa maulid nih kak? Maulid nih kak kelahiran pada Rabu. Saya maulid nih kak. Nih kak pasti kanjing Nabi nih kak. Mak itu. Anak apa mon orang sebeda mi haul. Mun Nabi Muhammad mi tak ada haul. Mi sebeda cuma maulid. Coba ambil anjunan tete ni man kak diman beda acara hadirilah pengajian umum dalam rangka haul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi sampai kiamat kurang 2 hari tak kira mangki haul Nabi Muhammad. Enggak kan? Mak tak ada kanjeng Nabi ni. Kemak tak ada acara haul mi cuma beda maulid. Hal kak dinto ijlasaki sareng al-Imam Jalaluddin As-Suyuti apa napa mi kanjeng Nabi kak dinto tak ada haul. Mi karo maulid mi karo lahir. Cepun Imam Suyuti sani ka jawab pernah li anna maulidahu min a'zamin ni'am wa wafatahu min a'zamil masaib wa hathatis syari'ah ala idharis syukur wassukut alal masaib apa-apa kanjeng Nabi mi karo lahir saya raja aki wafat mi tada cepun Imam Jalaluddin As-Suyuti li anna maulidahu min a'dhamin ni'am karena lahir kanjeng Nabi ni kan nikmat sepaling raja wa wafatahu min a'dhamil masaib wafat Nabi Muhammad ni ke musibah sepaling raja wa hattatis syariah ala idharin ni'am wassukut alal masaib bi syariat di agama ipakon mun andi nikmat Eropa padang mun andi musibah ca asaka kasa mun andi nikmat papadang wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits mun andi kabungaan mun andi nikmat ipakon papadang nyak pese nampian papadang keng cara nama padang pese ini kebeni pahila ke bondo Roma nyak pese naka Roma aja nyaman ngunceng maleng cara nama padang dak remah jetem paringin
rante kabin ada apa yuk maklah salah lah mayu ini kecara nama padeng nikmat detimun oleh nikmat papat wassukut alal masaib mun andi musibah cek lebele cek sak kasak mun di musibah karena mun musibah ila kebele ni katan dia tak sabar mun tak sabar tak oleh genjeran sedikit ete cetemur alhamdulillah tak balik mun nya utang sati sa tahu kapi Allah utang sebelum nak oleh keng mun andi nikmat pada bupah pekon apa jularang pekon apa juga kapi mi bedasak kasak ada kalau mana di otang sila kebala mun pesen banyak dimma bedakan dek bi tetangga ni tanya aki apa kok dingeding saya jual bako hasil ku kak oleh sarokoan bakon apa juta 50 juta oleh sarokoan kelanun mun tos 50 juta kalau kok kapi bagi bibir teti becen gak iki manusia ni kata balik mun bunga tak asak kasa mun seneng elo kebo ngampuk mun tepone seneng ben laki jadi apa-apa coba tukar langsung upload status dengan hati sedih serta tubuh letih semua derita ku bawa berlari tanpa ku mengerti apa salah diri mengapa suami mau nikah apa tahu terus ke dak remah ini ke acara haul pai kirim orkes dak remes jadi ada Allahumma sholli ala Muhammad tetih lahir Nabi Muhammad nikmat papadeng bedaki acara maulid pahanga bunga ring tece temur mun moloten bener pahanga bunga pahamoloten alhamdulillah tak cukup bulan molot cek makisa wala moloten dia tak apa molotan ni kak bersitung kitab yang mana kitab bahkan zunnajah was surur Syekh Abdul Hamid nang kitab ni ada bu bal fi kulli yaumin minal am amolotan ni kebila saus kita lanjut setelah yang mau lewat berikut ini. Ni ke kilo abi ni. Ni ke mon 2006 lekor tak abi ni palake boy. Yang je tak apa lo abi ni lo apa karena hadis an-nikahu sunnati faman raghibah an sunnati falaysa minni saya tak yak ko umat bi Nabi Muhammad ni kemun beci ke perkawinan raghibah an ni ke beci mun raghibah afi ni ke seneng jadi saya tak yak ko umat ni kemun beci ke perkawinan mun kalau tak abi ni tak napa keng gula beketon mun bedereng bujang bisa tak lima bini cek kulis andi bini terus abi ni kulis ya, baik temu tang bini deki pahir rekam di lalalau ku. Tak langkong kameramen deki bejana sing ngucak ki burjo sensor cek beri bacaan deki. Jadi gule kak. Sedekah. Cak apa tak kau itu ku bini gula. Oh ada melorok lah. Mak bisa bujang nang tenang cek gule sandi bini terus bini ya boleh. Tangki kak? Kan pada lagi nak kaki deh bu. Ya pak bisa. Apa tang kimun reng bini lain kak mun bini lo pada bendeng laki makanya mun reng bini ni kepada butor kat jangan buat anda laki boleh saya laki mati yang buat anda lagi boleh mun tangkan ceria pasti bini mati tapi bini boleh ya si bini odian oke kak gula teman-teman kibun reng laki wah ngucak kak gula kiai gula ni kekepatian bini beri kiai orang malas ni ada gendreng laki mati bini kula tu manitin aki mati embu sosa sedih keng ada cuma las si gendreng laki itina mati bini pokong kadrina malas alam ni karasana atekep kiai
Bigula may tanyaki. Mangkin la abi ni boleh kak. Hengki kiai kak. Bigula may tanyaki. Mangkin pa kuna tekep kak. Abuka kiai lan. Alam. Sikan ko. Kan ko. Ya kan sana alamat tekep ya pun kan bigula tanyaki. Tan makin la buka lan. Lu dah pada mamar kena lebat dia tempat mandeman kok ceramah ni. Tali atau kok lebat boleh juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga kalau ben hadis kanjing Nabi entar ka syuhada Uhud satu kaula ben ajunan atu akhireng sete setahun sekalian nikah nuruk Gusti kanjingna. Nomor 2 kaula ben ajunan esonataki aziaro entar de ka kobu. Nomor 3 mun entar ka kuburan pakon ngolok salam. Kanjeng Nabi senikah. Makanya entar ka kuburan assalamualaikum ya dar qaumin mukminin wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Ngolok salam. Ni ke Islamnya, mengerti Islam ni ke selalu atu aki selamat. Atau mu benoreng assalamualaikum, assalamu tining keselamatan alaikum pani ke atas sampian. Wajib jawab waalaikumsalam. Apa napa mak wajib jawab? Karena kau leben ajunan mun etu aki selamat wajib jawab kala bentua salah. Fa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Mun bi orang ibri penghormatan kalaban bagus jawab kalaban selebih bagus. Mun tak bisa jawab kalaban selebih bagus jawab kalaban jawaban sepada. Mun orang nguluk salam assalamualaikum jawab tambai waalaikumsalam warahmah. Mun orang assalamualaikum warahmah tambai waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Senikah. Jadi tambai jawaban ni ka tambai pada Rabu tambai. Salam ni ke beda telok, beda salam ni ke wajib jawab. Salam aku le kasampian ki buru kula ngolok salam sunnat sampian wajib ajawab keng wajib kafainya mana wajib kifaiyah situng beda sa ajawab selain tak tusah keng mun satanya ni ka ada ajawab saya hadir tusa kapi pada Rabu ni ka salam wajib beda salam ni ka tak wajib jawab salam napa ni ka salam maringa bojeng tak wajib jawab wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam kak beres. Jawab. Ajo tak wajib tak wajib jawab. Nomor 3 salam nikah pada Rabu lakar tada jawab pernah. Nah apa salam saya tada jawab pernah? Ngolok salam ka kuburan ni lakar tada jawab pernah. Assalamualaikum ya dar qaumin mukminin wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Ni kalakar ada jawab pernah. Karena mun beda jawab pernah empian cecer make sandal lah. Assalamualaikum ya waalaikum ba tak usah sampean make hulil yasin bunter baburuna. Jadi kau leben ajunan kalaban hadis ki buruh nin kanjing Nabi sampai beda acara ngak makin ini termasuk ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga almarhum bi Allah pa selamat. Nikah sesetekan ki. Nikah. Wah ibun lauk siapa ngucap ibun lauk je. Siapa nyapi di bun lauk ki buru? Saya gemah. Mayu mun baca le nak pu pamare kak mayu. La tongon-tongan minta banyak salang-lang ada nak mana? Pak genteng ada iya gimana? Njak ki odik dah. Toles 0823. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nikah selamat pun karena ampun orok kanjing Nabi ben kanjing Nabi semakon ben bedoreng sete e pakon tua aki sehingga mun la itu aki pasti selamat dan kula bengal nyak almarhum toko pak ke Bapak Holil kemarin dina baca almarhum Bapak Matrawi bin Miski kak dintu mangken pa selamat sareng Allah amin Allahumma si odik terpada selamat nikah kanlah selamat si hadir terpada selamat terus selamat je bi kula pada pak amalan selamat manter bisa angamal laki dan gula para Rabu sering setiap pengajian pada pak malam-malam nikah apa napa malam-malam nikah dan gula mulai lamba sampai samangkin tak tuman mangki pada mal amalan selamat
selebih gampang dari saya pada pabik dan gula ni. Salah gampang kula benajunan pasti bisa ngalaku kepi. Maka lebih gula pada apa makai huli liasin pada macar ya kak. Pada takut peton dia makai gula. Banyak kuat manter pada selamat. Amin. Nika paling gampang dibitan gula pada apa semua ke semer ngaki sadar nika manter pada bisa ngamalaki. Saya rasa ngamalaki amalan nikah selamat para rabu. Pasti selamat. Apa maktan gula bisa ngucaki pasti selamat. Malam-malam nikah benih dari kiai. Malam-malam nikah benih dari wali. Malam-malam nikah dari ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi langsung berdepak ben Kanjeng Nabi seajamin orang saya ngamalaki malam-malam kak dinto para rabu tak kira sete kecuali masuk surga. Amin kok kak. Cengeng. Yang jak toro aki kak. Mun yatta semangat ibu pas semangat kia kak. Yatta salah tega melodi pah ibu cengeng. Benih laki nampian dia. Kula percuma maki kikir orang dok tako kak. Jak kula menjan kikir jan genteng. Nikah amalan nikah hadis para rabu seari wayataki Imam An-Nasai. Hadis Hasan. Kanjeng Nabi ada bu senikah. Perhatikan. Kanjeng Nabi ada bu man qara'a ayatal kursi kulla duburis shalah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Cek saking ngangkui bahasa tecek man qara'a ayatal kursi pasera orang semaca ayat kursi keng beda cara nah kulla duburis shalah ayat kursi ni ka ibaca salah stadina abajeng fardu berapa kali sekalian marratan wahidah sekalian saus kulla duburis shalah saya baca ayat kursi keng syarat takut baca pun mari abajeng gua ada punakan Kanjeng Nabi lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut selang ngalangi sedengat-dengi orang dia masuk surga cuma mati artinya mun beda orang ngamalaki kak dinto pas tak masuk surga orang ni kengki odi para rabu cak saking ngasete arrona ialam berzah langsung isabah qarodah min riyadil jinan saampuna masuk ke akhirat budian iyan leda ke surga na Allah tertepa kaula anjunan maca ayat kursi sakalian ben mari abajeng gempang napa tak gempang kula man gak diman madepa amalan nikah pada rabu mak lebudian masuk surga aring ber amin Allahumma amin Allahumma dia kata tak mungkin lopot dia kata tak mungkin meleset nih ajunan kendeki lestari salat asar kan ki bajang maurib deki baca pian bajang maurib baca mari isya baca terus baca cek buang bu sampai kaula benajunan abadi ke Allah ayat kursi ini kepen mari abajeng mun ekolopai kodoe maurib tak maca kapan isya ekolopai cek maurib tak maca maka deki pan isya maca dua kali pian pada sampian tempo nang tenang baca sampai dibara Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum mun sampean tempo na tenang sampean tempo na ager sambil mangkat ke pasar sambil mangkat ke sabah tak napa sambil baca tengah jalan selain adik keran Allahumma antas salam sampean Allahumma lantas jalan sepenting cek sampai tak maca ayat kursi pun mari abajeng kira-kira siap tak siap ngamalaki siap napa tak siap ngamalaki pada rabu dan kula sempat mikir maci gampang ngeswarga kula sempat mikir maci gampang ngajak karo maca ayat kursi segalian pun mari abajeng lajimin swarga gampang napa tak gampang gampang napa tak gampang bidan kula kangen manglo tak selamat ternyata senik mi tak selamat tak orang saya maca ayat kursi pun pada apa aja situng orang saya maca ayat kursi ini perhatikan lafaz ayat kursi pertama Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu la ilaha illahu nikah kalimat pertama lagi Allahu la ilaha illahu Allahu la ilaha illahu nikah persis kalaban kalimat la ilaha illallah cuman dengan ayat kursi muqaddamul jalalah maka ada lafaz Allah pada rabu teti la ilaha illallah
ben Allahu la ilaha illahu ni kepada jelas. Jadi la ilaha illallah ben Allahu la ilaha illahu ni kepada. Cuma nang ayat kursi maka ada lafaz Allah pada. Sementara la ilaha illallah nikah kunci naswarga. Coba lambat ajunan kan ingat lagu Miftahul Jannah la ilaha illallah Miftahul Jannah la ilaha illallah la ilaha illallah. Lembek sih pada lagu ni kan makin ada lah. Lembek apa? Rang makin yo. Melembek pula sering ngiding ki kening. Zaman ki fokus no. Kula kan kelahiran tahun beluk sangat kula. Kula kelahiran beluk sangat tetapi makin kula umur 17 tahun. Mun lambat tahun beluk sangat sampai tahun sangat lemak ni kan kula lagi nyapok makai lagu cinta lok paten merengis kah mungkin lebur yang namanya tangan dalam pacaran sedia kan lebur makai lagu cinta kan gi mun lagu anak-anak kelahiran tahun 2020 teh ku lagu na waktuku kecil aku tak tahu yang mungilmu ku sentil-sentil mun lamba lebur lagu aku yetip bro kak aku yetip aku kaset lebur mun situng lagu terus petik adu kali nakin oper kak sarung pemasok payen berdua kan sini ke lamba lagi yetip pengaku kaset lebur mun baterai nalo kuat amunnya gendruwo makai idalailan dan kipan kasih tu tak kuat pan baterai nalo kuat bro mun kalau tak kuat dah ada kekek baterai nak kuat boleh doa. Gimana mereka kekek juga masuk boleh, mun tak kuat boleh nakin buang. Pur mun tak kuat je makai Ahmadi pahamunyi gendruwo. Yang ku harap tiada mungkin kembali. Pahalo kuat baterai nak. Bila hujan turun. Tahu. Sekenik cak gila tak tahu kakek. Tak tahu cak gila. Tak nyapok kakek. Mai rindik beri aku lagi ya kakek. Tak nyapok kaset kakek. Allahumma sholli ala Muhammad. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah kunci swarga la ilaha illallah. Orang semacam la ilaha illallah berarti muka suar. Allahu la ilaha illahu pada ben la ilaha illallah. Baca pun mari abejeng berarti sambian saare lima kali maca la ilaha illallah. Artinya orang semacam ayat kursi pun mari abejeng berarti saare samalam muka bengla benga swarga lima kali. Masa ibu kak lima kali pah tak masuk asa kalian dekat. Apa? Dicerok norok gitu. Saare ibu kak lima kali pah tak masuk asa kalian. Jadi ngantai ibu kak masuk. Leh, ki maksud tak orang tak maca ayat kursi ke swarga bisa masuk. Napa-napa lepah saare samalam maca ayat kursi berarti muka bengla benga swarga sambian berapa kali? 5 kali. Jangan siapa sih tak masuk. Jelas? Tung nikah. Nomor 2 para ragu. Mak kempang kelu masuk swarga kalau ayat kursi ini pasti selamat. Nomor 2. Orang semaca ayat kursi pun mari abojeng mun bisa harus terusan sambian berarti sambian nikah istiqomah. Maurib mungkin maca ayat kursi, maurib leku ayat kursi, maurib 2 malam ayat kursi, maurib 3 malam ayat kursi.
Subuh leku ayat kursi, subuh 2 malam ayat kursi, subuh 3 malam ayat kursi, zuhur leku ayat kursi, zuhur 2 malam ayat kursi, zuhur 3 malam ayat kursi. Mun sampean pun berabajeng maus ayat kursi tak buambu, berarti sampean istiqomah nyamana. Jelas? Orang seistiqomah ni kebi Allah ejamin husnul khotimah pada Rabu. Orang si bisa istiqomah bi Quran ejamin pasti mati na mati selamat, pasti mati dengan iman Islam. Bentak kira mati orang seistiqomah ni kecuali sebelum mati swarga ni papadeng kada. Ni kejencin Allah dengan Al-Quran. Kuat pun Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang teja temur selesana gampang nyebut asma Allah, thumma istaqamu, pas istiqomah terus-terusan nyebut Allah, ay ala syariatillah, terus-terusan aja gah syariat Allah. Orang istiqomah, orang seadikir tak buambu. Pokok ada guna Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah ay indal muhtadar fi udhunihil yumna qailina alla takhafu 'alal mauti wa ma ba'dal maut fa innaka minas salimin. Orang seistiqomah ni kagapan mati ya pada Rabu. Orang seistiqomah kapan mati ya. Beni cuma tatang kesentar, beni cuma tretan senyandingi. Malaikat di langit turun kapi. Aku to ko pingase kanan. Pokok ko tong malaikat ka orang seistiqomah. Alla takhafu 'alal mauti wa ma ba'dal maut. Fa innaka minas salimin. Buk, sampean mangken mati ya, Buk. Keng cek takok ki. Ki ni kok malaikat sinelken ka orang seistiqomah ni. Sampean mangken mati ya. Kincuk tako kamati ben samarina mati karena sampean ni ka orang selamat. Ngalle malaikat ka kuping sekacer. Malaikat aku tok boleh. Wala tahzanu ala ma taraktumu. Kak sampean mangkin sete kincuk kira pikiran ka tinggal. Romana pakun ekenengi ibadah tunyana eja gabi anang bini na sampean bekal alake boleh. Wah ada remah. Ya sudah ada tek jerengkong ngaji deh. Ya mau pian mati, ya cak mati mun tanda kalau orang, alah ke boleh, lo apa? Kule mesen kan ibini, le mun kok mati ke ada, mun ki bedanda kaki, alah ke gue bikin, kalau kocak tu gue pakai pikiran tu gue bawa alah ke, orang ini kemulai itu pani mati ni kak, pernikahan ini terjadi telak pada lalu, artinya oleh lagi boleh. Wah, mun pahala ke boleh budian di swarga burung laki sekama tak melarat swarga kemudian. Napa boleh karwa laki 2 kali maki alaki 10 kali lo melarat mun swarga kemudian. Alake mate, alake boleh, mate boleh, alake boleh, mate boleh, alake boleh, mate toy beda rem lagi nak kake gitu. Laki ngibir isiani dah lagi tu. Siapa nyampit dia? Bahaya. Aduh pola akiki kayak kok. Mun tak akiki ngabi nembam bian berarti. Palang ring teja timur deh. Nya kimi mati pah pola akiki kok. Aduh, tak mampu cara medina ni kok, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat aku tok kuping kanan, malaikat aku tok kuping kacer. Baik kudu Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa abshiru bil jannah. Beri bunga aja. Pecembar saya mati aja. Pecembar. Kalau benar apa? Bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau benar swarga sampun dicenciaki. Kuping sekanan ni rojak. Takut sekacer rojak gubetir swarga pah padeng. Cek keton mon ete cetemur beda orang mati pah misem pada Rabu pah ngocak le mayit te misem beda biasa kan sih
pah misem pah jember sampai pandi bakun misem ring tece temor pah ngocak pola king tebuknya tak sakit ya ada apa kak mi agak saya mati jo para rabu tebuknya beni ka alfidur batin bisaif pada ben kolek ni ka peteng kala ben sai butodi pa beureung sakalian mi agak ni kak tak ikrena saking beten ingat kapat dengan swarga sampun epa katelak sebelum setan sehingga saking beten tak ikrena ingat kebetulan abek sebekal entar ke tempat sampun dicencaki bi Allah mangkana misem mangkana jember benih king tak sakit king saking beten tak ikrena ingat kebetulan abek sejelas-jelas ampun nyata aki selamat sareng Allah sebelum abek di ke akhirat mantar tepa kaula ajunan amin Allahumma paham ki. Jadi mah ego jumper lo apa mungkin ngarasan anda lo apa bu keng beda selo olem bian sing apa daya ro ngaraja rajana tu sele apa yu berak mah gitu aja tak olem ngocak dia jo mun berak jo benih keng raja tu saking lempo bu mun kholi liasin re mate make tu apa saya kelako pakun 40 kilo cek gula telo kali telo kali pun telo bulan na tempeng gula norok bini sutik kabero kan beda tembangan eka gula pak polo entar telu bulan lagi pakun pak polo aja lah ben sarung kak jadi mau beda tembang bah bengkang kak bu palang ring dina deh iya bah tem iya kenapa iya mun sarung lo pati berak lala hukum apa esena yuk Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maca ayat kursi pun mari apa jeung ini kami selamat situng ceembian sehari 5 kali muka bengla benga suar nomor 2 mi selamat mi tak selamat tak embian mun bisa ngamalaki ayat kursi pun mari apa jeung berarti sampean istiqomah orang istiqomah janji husnul khotimah dengan Al-Qur'an orang istiqomah janji mati dalam keadaan pecrah bentak kira mati sebelum suargan epa padeng amin mulai bayi mayu kak angka di lepan berempat kali boleh bergelak bah ceng ngetok siapa minta India yang jadi acara haul kan ngirim ring mati masa pakai kirim lagu India benih tak oleh lagu hula lebur lagu cuman mun pah acara haul ke benih pah India coba lagu-lagu religi lagu-lagu yang mengandung nasihat lagu-lagu istighfar solawat tak apa tak apa bagi banyak solawat maknanya kan mengandung pesan secara agami religi tak apa torecot sampai lupa atau pederi tusa mak letak masuk neraka deh ya roh teri aku mi tambah lanjut hari ini ada gue orkes dan aja mana lagu keluar kapi HP nya mon kurang mau buru ayat ben hadis tapi nagrena kok makanya aku lihat YouTube sih keluar aku tak bagian salah lagu kapi kan hari baring payah tu ben ranis gula itu lagu maturaan kalah gula ya cek lagu India bi gula melorani serban ya lihat yang kula kena Salman kan kok ya kan makita egbeler kan wa mu kan letep beg bimbian kayak gitu gendeng akan benih gendeng lokal gula ini kan tak barjajem ya nah ya bu aja lo barjajem bian barjajem cek gula gendeng cek gula bayi lo barjajem pon terakhir ayo pak mulai korang ya bisa nguncang TV gula ku apa kurang ngabit dah iya menik bini ya kurang ngabit apa
Iya. Undang bini lah karena sini kurang ngabit. Saya ceramah kan? Taya. Yang coba pendong bentisu ngara orang akan saya ceramah. Lempian kan ngucap saya ceramah saya kurang ngabit kan? Iya saya ceramah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor telo terakhir pahala mulia gul. Lo mulia ngali aku sumenep. Orang yang semacam ayat kursi jamin swarga bi Nabi Muhammad terbisa ngamal laki hadirin. Menteri bisa ngamal laki nggih. Siap ngamal laki? Menteri keperung hidayah bi Allah bisa ngamal laki. Mi selamat situng. Berarti sehari semalam sampean muka swarga berapa kali? Nomor 2, mun sampean bisa ngamal laki pun mari apa jeung berarti sampean istiqo. Nomor 3 terakhir, mi selamat orang yang maca ayat kursi ini. Coba, Kanjeng Nabi makon maca ayat kur. Bekto Nabi dah. Pun mari bejeng kan? Tadi mbian mun ngamal laki ayat kursi ini berarti pasti abejeng. Karena ayat kursi ini kayak pokon baca salah starena apa? Berarti mbian mun ngamal laki ayat kursi ini berarti mbian lo to mantobeng abejeng lema bekto. Iya mun abejeng para Rabu. Cadengan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Saya teh kuda ada budak ni pasti salat. Mun bejengan ni ketepak amal selain genteng kepi. Embian mun saya ngamal laki ayat kursi pakun tepak bejeng. Karena mbian mun maca pakun abejeng 5 kali. Malamal na bani bejeng ayat kursi. King ero baca pun marina abejeng. Berarti saya ngamal laki sampean pakun aja ge bejeng 5 bab. Jelas. Pada lebih sini kan nih, mbian sakit ngamar ke masake. Kapan mulia? Bi dokter mbian beni ero ada beni. Di mana dokter ero ada sampean orang sakit tanda ngakan suruh ngakan iki kiri dokter. Oleh dokter, Pak, saya ngak kicak lupa ada mbian ni kontrol orang letemu tanda ngakan suruh ngakan kan iku mbian. Dokter tak nyuruh ada nyuruh apa? Jangan lupa obatnya diminum ya. 3 kali sehari, ini sebelum makan, ini sesudah makan. Arab pil je mi penyelkek kangakan. Mi penyelkek kangakan pil je. Sebelum makan, sesudah makan, iya mak lengakan. Ember mandebak ke rumah kan makila tak nyaman lagi nasi kan kengun telepil. Sehingga ambian mun pilan dikayontal berarti sehari sambian ngakan 3 kali. Mun sehari ngakan 3 kali maka ada pil lempo kak. Mun yang masake kan kita ngakan beda impus kak. Mun ke rumah kan kutu ngakan tak nimbutan ambian. Dokter enten benih nyoro ngakan. Pil, jangan lupa diminum obatnya ya sehari 3 kali. Ini sebelum makan, ini sesudah makan. Arapa pil je mi ekek selek aki kang akan. Mayu. Mi pas sebelum makan sudah makan. Mun ngocak bodoh ya njek kan kutu ngakan geluh. Mi pada sebelum makan tadi. Kan berarti mah kita ngakan geluh tak apa-apa. Ada mi selek aki kang akan. Iya mak le ngakan boleh mbian. Mun mbian ni ka ada akhirnya mbian saya do pak ke rumah kan sibuk pan ngontol pil pokun kutu ngakan geluh kan. Pulan epil tu kutu sebelum ngakan sampai ngakan akhirnya biar mak kita nyaman pakun ngakan sehari 3 kali ya mun ngakan 3 kali kak. Dulu jadi orang saya mau ayat kursi kak dinto pada Rabu berarti sampean aja ke bejeng lema bekto karena ayat kursi ni kak ibaca pun mari bejeng sehingga orang saya ngomong lagi kik buru kak dinto pada Rabu nikah masuk surga. Amin. Amin. Keng carane pademang kan. Akhirnya mbian mun pi kule kebala saya maca ayat kursi pun mari abejeng bakal masuk surga. Demang tak demang. Keng mun kule bah ngebeula sini ku tak ber. Sampean mun masuk surga kak. Sehari semalam kutu muka surga 5 kali. Sampean kutu istiqomah. Sampean kutu jaga bejeng 5 bekto. Berasana kampian. Padahal pada man saya ada ngi guru. Engke kan? Teti lakon apa ada tapi dengan bahasa yang berbeda lain. Sampang ini kepada Kiai Asmani ke Samsuddin para Rabu. Ke Samsuddin Ompul. Beliau ini kesantren Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Lambak ni kepada situng orang aki akurbana. Andi sahape situng. Keng orang ini keluarga na kebelu. Jadi andi anak 6 petok belu kan laki ben bini andi 6 kebelu. Andi sape entar ke kiai dan gula terwa kurban kiai andi sape tung keng keluarga gula ke belu cukup na banten jawab bi kiai tak cukup kurban nikah sape paling ngepole ka petoe jadi mun ke belu nikah tak cukup sampean
Abu cek sampai kuda lempo ni ke kiai, masa tak cukup ke kiai. Benih masa lempo koros ni kami tung cetak. Jadi mun sampai situng kotu orang kebet, entar ke kiai lain tak cukup. Penampil aja bisa ke Samsudin numpul kiai. Dan kula terus kurban, king keluarga ke belu, king sampai kuda lempo aja kiai, masa tak cukup kiai. Cek cang orang pada cukup, cek lempo sampai kuda, cek lereng tani. Jawab ke Samsudin, napa boleh sampai nampian lempo, maki koros cukup eko. Nyaman deh. Kode sabi na aku rubah na kasampian pe kiai bagi kiai selain tak belo sapi ke Samsudin belo sa bibit di biar sampun na sapi le terakhir ke Samsudin langsung ngelak buku benepen tore mbian na kurban ni kemudian ni kepekali tumpak sampian imahsar orang senyubang masjid numpak masjid orang sa kurban numpak sapi tetimpian ku leku numpak ni katore saya ikan niat tibi saya beli deki seraannya mana itu les kapi pan itu les belu pada Rabu di Samsudin payah tanya aki saya bawa ni ke saya Ahmad gini ke saya jemput kayak lo ni kan ni serai ko anak apa kiai lebudian saya numpak ke sahabat na tahu ke ni kan cek sampai nampian cek rajin anang cek ke ni abu muntak ending muntak ungke cek ya cek dengan cek ke ni kan nampian sahabat cek rajin abu muntro bisa ungke dah ramai kini nyari kaning ke anang si ungke ke atas ni kan ni mundek dekondek ke ni kan tak bisa ungke kenapa dekondek ke kiai melihat kimbi tung ni kan makin maklek kebaikan ungkuan abu itu yang anak kulit cecer na pernah kulit tung makin telok yang meliaki na kiai woi tambah telok para rabu dia woi bani karo cukup lempo coba kau makin Samsudin bani kiai ada pada keng cara nak dinto lain para rabu jelas makanya cara madepak ni kah at-tariqatu muqaddamun alal madah cara itu dikedepankan daripada isi maka esen apa ada keng mun cara lain tak pada depan ke masyarakat jelas paham iki maka dapat depan gelagasa enten mentro selamat tempian tahu sanya banyak ben mari apa jeung maca ayat kursi sekalian gampang kan naik padahal esen berarti sehari semalam maca ayat kursi 5 kali muka lebeng suarga 5 kali berarti timpian di kutu istiqomah berarti timpian aja go bejeng tak tuman tobeng keng muni kebelah lo sampean berak keng muni kebelah ben mari apa jeung ayat kursi sekalian gampang kok ngamaca ae jelas sih daripada bisa ngamalaki terbiasa ngalakoh sehingga aku lebih najunan pada selamat Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah ya Allah akati epa geleen epa bunga saat mangken manter apolong aglean iswarga boleh budian matoro mun sampian budian selamat mun sampian selamat bu Khalil Yasin tada sariaki keluarga mun Khalil Yasin seselamat sampian tada sampian esari ya biula mun pada tak selamat pada cek cung resarian kan jimun pada poton de keng manter pada selamat amin Allahumma tuan rumah sabedaki acara banyak biaya saya keluar tergantian Nabi Allah almarhum Bapak Matrawi semakin king setahun manter yang kak terjadi dalam berzah paringi kenikmatan kubur para Rabu ben ajunan senekani hajat tuan rumah karena sampian Rabu acara ni kata hajat manter hajat sampian Allah tekani kana ben gempang sekali itu bisa saya pada Pak korang ben lebih nah nyuun saporah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى حضرة المرحوم متراوي بن مسكي وأصولهما وفروعهما وأهل سلسلتهما وإلى جميع من انتسب إليهما عند القبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واجعل ثواب ما تلونا وما قرأنا وما عملنا فداء وفكاكا ونجاة وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واختمنا بقول لا إله إلا الله
warhamna wa jami'al hadirin idza sirna wa saru min ahlil kubur fa illam tarhamna wa may yarhamna ghairuka ya mujibas sailin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal mus bin nabi khairil wa bi ummil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuun sapora thank you kak seporaki saja para kiai saja kebenaran menabi beda tepak dari saya pada pak ketepaan kebenaran dari saya pada pak murni fadl dari Allah menabi beda keliru beda salah dari saya sampai yaki kesalahan kekeliruan murni umber dari keintingan dan kebutuhan pribadi kholil yasin. Nyuun sapora akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.